Heri na amani juu yanyu anyonsi watukufu mnuge matangazo ya ORTC. Tiu nchashi no mjio nzani wa mashindano ya mpira wa mndu wa hele bara la Afrika upande wa ekipu ya taifa Selakant wa shangirizi wa Selakant ya Komoro ngo ujuma ujipaanga ujoshangiria hana mnanjema ekipu ya taifa na inu ndo madanzima mshinzi ya himi setarifa habari hatu ya makatiano. Tiu nchashi na stakabadhisha sonimwe raisi wa ile kungumanyo la mpira wa mndu ya beramu ya taifa ya ubalia harumi mashindano ya mpira wa mndu ya hele bara la Afrika raisi wa Jamhur Azali Asumani harengende gile jule jumaino hamedele ya Cameroon ya unde raisi Azali Asumani ujorenga funvu harumi mashindano ya mpira wa mndu ya hezenti za hele bara la Afrika ikawe Selakant ya Komoro hamara ya mwando gerenga ufunvu harumi mashindano ya mpira ya nondowekao isababisha liweyinu ya mhuwahe daula jitekeleze ili utinia shiuno o wanawahe Selakant washinde wadafe hanamna njema ya biramu ya Komoro. Raisi mzamani wa hele kungumanyo la mpira wa mndu la Komoro Turki Salim gujorenga funvu wa jau harmombu la kirasmi wa hezentabu za hekan hasura ya mlahikio wa kihishma na inu fursu wa raisi wa Jamhur Azali Asumani ya utukuza bwana Turki Salim zinu habo ya kaheze juhudi za Turki Salim doza tongesa lewe yine Selakant ya Komoro ipepe yao harmoule mengu ne marengo ya mpira wa mndu mfano wa hekaf ne FIFA na lewe yinu ngujihisi na furaha hotu kufunu ya honda nanuo. Ifranlo niyo dabo ya raisi wa daula ne serikali waone kama mwanadamu lona tarehe harmo mpira wa mndu wa Komoro waone kaya kina ukanjema eka edu marivuzilwa ouverture et dimanche 9 quartier Cameroun ebenge ngamrongo shabashi mnabebuka maraba menji rais maraba menji serikali nani mndu yarenga funvu ili nikibamija ne delegation yenda au Cameroun efatie yangu ngamjitu wakara suli ya unde yemfundaru au vestiaire wakatoe machi ya Komoro na Gabon amrejina beukaya unutushinzi wangu amiche la inutarehi nganzo yamba inutarehi bwana hangu harmezi andani ya rais Azali harenge fufu mkuu bani ya sinye barua na koibalia nive hala FIFA harenge miyadi harme barua hiyo ya ukai Komoro ekamri kubali riji harme FIFA ngarjoa hatera ngarjoa siège ya federation yuika pamoja neze charte abamwe na behindi harenge fungu ku yarenga fundo vitena de ma collaborateur na kaminao. Honvaunuo Madina Madi mshangirizi mhuu mwengoni mwa shangirizi wa ekipu ya taifa gujorenga funvu wa jawi ho Cameroon ili ushangiria zaidi ekipu ya taifa jumaino hastakabadhishiwa ebie ya humruhusu ya waswili Cameroon no mji ya zaliwa simaitandra wa jimi za hafla rasmi ya humfereshea Halidi Mzuri na Ahmed Nasor wakahadhir. Madina Madi wiba hazazi shababi ya puha harmo mji wa simaitandra na yeujitole ya wakati wekao ye Selakant ngaitsabuhao banusi juu kuliho de magari ya hahe ilubalia o washangiriz harma yeziwanza zampira nano mahalani hoonti hafuraha ngoinu de maana o wakazi waho mji wa Simaitandra waandalia ye hafla ya hishma inu kuliho haunru ya shwabaha shahenda hompirani hausaidiz wahile kungumanyo la mpira la Komoro nane shekao shiandalia ozentsabuho zakano shabanunti juu federation indani sokaya abantu Johanza unanesha bahashinu siparwa nama tumambia ai sujet ambao d'accord li participe par moi nsabuzo kan tipara Stefano telefone simambio kaya balwa nama wanikubalia alafu ni para federation ndio wanikaye visa une visa ya tulano federation yote visa personnel JK Tito Hamiche chayo visa balandu wenji wardi wartukuza tena waritia wa mwando kasido wa mwando banda ya juwa Swidi ho Cameroon gujola hikiwa holiho makazi
na vandu vano mengoni mwe mavamana wahe komite d'organisation ya CAN vanonti juu ya ankulia lesu ala lokaya omuhimu wa zinzonti picha jema la hionti. Ekipu ya hatu nationali inu uvania wasuli vanu ngiu hamande bera mwe hatu ngiu hamone lejibu la taifa la hatu yawu lazima litukuziwa au lazima hidimlwa lihishimlwa na hiyo ndio tafsiri ya kutsongeza bahemu wa daula leo yatende bahe atendeye ma supporter yatendeye owandu wonti pia henda Cameroon yanshi bazimane ekipu ya hatu yanshi bazimane no masufara wa hatu wa husuye mbwana inu ya risala hiyo ya daula ya risala hiyo ya hoe numru wano na hamu ya sport ya ukaza ngozini lazima ziritanganye zirikebadzima riwaneze interesa henti riwaneze faida nkuu zijotsongeza henti ijulwa henti kena shewo henti kena basaufu doyeshelezi za waja uyo ukaya waziri wa mahakama Jaya Hamada Shamfi baada ya renga fuvu harmom jitamko hahe haonesa ya ukaya maendeleo yanti iti mpaka serikali haizo hashukuria ya federation ya football ya Komor ne shababi woi holi honeze juhudi zonti. Kartula wa harmon kadeunu wa hekana onesa wakati huncha shino mbulo wa mashindano ya mpira wa mundu ya hekana. Harmon shindu shavolo volo wa huzaji wa hezefula na zabalia shampasha ekipi ya taifa wa kusudi wa sisi zetamani ili uruhusu wakao hanze ekipi ya taifa. Washinde wazihule wavae wa kejumo utia haiba haunga mhunu yesola kanti ya Komor. Sadri Said. Harimo wakati mahususunu wa malangazo ya bara la Afrika wankao wa Komoro wengi waonda na hununua tu zimayo za Selakanti. Na hunu hautatu wa watilie nguvu, hunu wa hudza biashara bandakao na jau, wajitoli atu hautatu wa saide Selakanti, hunu wa hunu afdwali ya upua tu zibeze biashara, hama mafuvu 37 ni washinde wa saide wakazi, atakla mtu apare tu imayo ya Selakanti. Wakati wa match wa équipe nationale ici aussi ça zébé surtout boronera sisa armoise match de préparation ko jambwa basaini urenda wa haruma lavim donc ngaromba umgu wakati hali ndo za mayo haralisho ina majana maili na shina majana matano abasaini ze mayo rizisisi manangara nzao ilie équipe nationale iunde wanadamu ivalua ze tricot rifanya zebe rizisisi hambani par rapport ya wahini ranya wa équipe nationale ulone fierté wanzo tricot Komoro ngujo ihunda haurahisi haanzaro nise ya fierté anua ko wansuska giri besu kuyo vekamba kolanda take la Salakanti very lazima pesi bei ile wantu pia wavaye ishukuyeska mkamwa vensi doa nika habe ya hapipu yoka washinde wahundre mwaye ya hula owana ezahao neza nawo dohujo atuamba wanondo wafanya biashara be wakati dowo wa washangirizi wa Selakanti na hunu wanatoma kabisa hama iboli ya handa ya ekipe taifa ifumurarini mbele mwa nchi ya Gabon. Inshallah hanza ni ndonga rafanya omru todomba Mwenyezi Mungu amande eliro nao ngarjo hunda inshallah manari fanya example ukao kejafanyishi harmo ulemengu wanadamu pia wenda harmo Coupe d'Afrique surtout des équipes nationales zenda harmo Coupe d'Afrique kabati enda wasila harmo ya alqaba ya haji no sekipo aturi wasili rendero mboze dua ya bora ili romboze dua ya Mwenyezi Mungu na hizo raomba rambeshe yangu jori saidia inshallah runde match inshallah. Na hunu wa hudza biashara wasonesa twamba wakati morde unu mundu wakati wa paro faida nyingi katikao zindu za uzunu nulwa hofumbatu. Letengo ila ho washangirizi wa ekipu ya taifa wakawonesa ya ukaya ngwa jove hawandu wa wakili ho Cameroon ili ushangiria na utinia haiba ya Selakanti ya Komoro nao wakawabua teleto yani namna ya ukawandu wasaidie mapesa hauwanga mhono washinde wajipange hawaswili Cameroon ama izoandu watanabahi atampaka ndabaha kabati hatamshangirizi mzima ya roha huenda Cameroon. Hele suala lino rais wa Hekozek Gurninko melezu zaidi. Rikariti ya nziani ukarisane masupporteurs roabalier rifanye déplacement rendera soutenir équipe nationale parce que les Odo Handani équipe nationale ya hatu ilo qualifié arma tournoi majeur kedin donc ruonoka ijokanjema ukaima supporteur rishindi rende hawinji manao hozaika ekipe yende yiho endike tu parisa ta wandu ili wararo to waremele koti ya wa encourage donc depuis septembre le cadre proposé ma supporter wa tout package à 900 000 c'est-à-dire ngai rengaweza nongo pia rangu billet rangu hoteli rangweze match rangweze déplacement pia
imanga mjoze tabuzilu harmoensi ma supporter wengi washemeza wambaka 900,000 yongio inji. Donc rende mbio hata rikurubie serikali ruatsegelea ya waonesa la mahutajiwe hatu ka rejuanza ribahema supporter au Cameroun. Donc na ce package ra propose wayo ra propose yae ma supporter ngiwali haku. Donc rinjarmo mahadisi rende hata ri propose ma supporter uka finalement garjwe fanya 500,000 haushinda riparise tena msaada wahe serikali. Bon, harmaye à peu près 100 supporters rakanawa kaji déclaré quand wa joshinda wa towe 35 finalement doit shinda wa towa et contribution à 500,000 au kadjeri fanyum safar. Imma malheureusement hata janabo masihu kadjashinda rapari sa réponse positive ya he serikali ukangwari saidia au kwa tsori saidia. Donc relewa ka finalement karno shinda rifanyum safara ou. Nous, armés de 500,000, ils ont des contributions à chaque supporter. Il y a Kauto. Armés Téléthon, souvent bien in rabo, ils échec total. Parce que Rikaulinda msaandia watu kamshash. Mais malheureusement, wanama votu wavira entre sisi na fédération. Zila contribution à Rikaulinda, on doit refanir les eaux, car j'ai la razi Paris. Donc, Besema Nourachidara Paris, Armé Télétonio, qui a déjà dépassé à 1,200,000. Léo Yabouema, supporter de Watoshinda Hyundai au Cameroun, mais Ngaromba quand même, où ka Armé 3 matchs, Zijuka Ukaya, za équipe nationale, Rishinde, Rifanye, Mahala, et ma supporter Wajiwa Wadungeze matches. Na yonga romba mguvanune lendi, Ramoroni, Ramsamdu, Rafomboni. Rishinde rihensi stand ukae hena mrujo kanza ya dunge ze matches za selakant ya shinde ya jarme mahalayu Ngandelawo ene taarifa habari hanjia harman vamrajine awone saukaya mushawiri daula waziri wa habari zovonze wa daula ya kinansi ya shin no wangi harumwe ziara endeleanizo honmoroni haonana nidhama na wahe diplomasia ya Komor wazimana mawaziri wa saya ni mahadisi wendelea nayo yakayashimia jumo mjadidisho mshirikiano baina zenti zombili kabla ya waswili hojumbela rais Biti Salam maalanikao haonana ni mhu wahe daula na wahadisi jumo mivaminji yusuya nao nompangisho ya Komor ikensi ya maendeleo vanu na muhazuizili na mengo miraro. Sofia Hassan gurniko melezo zaidi. Haudungana na ujumbe mahsusu ye mhuwahe diplomasia he daula ya kinansi ya Shin wangi haruma muda yao bitahunu moroni haunana ni waziri mwananya wa hezi habari za vonze mkomori wamoja na mawaziri wa saa wa hensi ya Komor ni mahadisi yaendelea baina hezi janibuzo mbili yaka ya washiha hujuma mjadidisho mshirikiano baina ya peke na moroni. Baada vanu waziri wangi hahondana na mlahiki wa hishma hujumbe la rais Biti Salam mahalani kao hahadisi wazimani rais wa jumhur na wadhukuru mivaminji ihusiwa nao mbasauwe maendeleo ya Komori yensi basauhe ikesa wanatizinji za ulimwengu za puangayo za usoni harmwe maendeleo. Waonesa utayarifu wa heshin ya ukaya wa utiari wa duhula za bidhwa za kidima za Komor na nezanungo za husu ulozi wa utiari tena wa rihimilie wa risadi ya umvauo na waja au harmwe mbadiliho wahe ulanga wahe mazingira hili aliyo hapa waona mfuko wa mapesa wa uhansi hapo ili uje usaidie zensi hamade za hatu nao waamba waziri wae hatekelezabo haubenufu ya ukaya ngotiari wa himilio Komoro mvawote. Yemhu wa diplomasia he daula ya kinansi ya Shin hajione sa tayari wahunga mhono Komori harumomba sauo mvahe biashara lebundula hensi na za saya. Ndongo ikao ngejo ruhusu ya ankiba irundumhe holiho wadi wa coronavirus usababisha mrejedi ngoni wa yankiba harmole mengu kamil ni Komori kaijatengulo. Doone sa ya ukana eziara zinu gazinjia harmaze barnamaji za hema waziri wa hezi habari za bonzi wa Shin ikao rangudo mahashihui na majana shenda na mengo shenda na umweja ufanye ziara za mwando za homwaha harumansi ya hili bara la Afrika ni safara inu isabiki hili ya Komori.
hamuna saba wa homa wa nyumeni wazuizili na 22 zejanibu mbali na mbali zoka jumo vitana ihojumbe la uraisi Beti Salam ili bushiria mhuwa daula muhamwema yokashwabaha wa dhukuru namna zibarnamaji za hazahao za homa hawabira namna zendelea neletasi la hejumwa inu esabiki helea emabalozi uhezenti nyanzani mwe Komoro wajihunda uhun moroni ne mawakala wa hemakungumanyo ya Kilimengu wajihunda ovansiju Mohamed Said Abdallah na Salim Aliratiraka wakahadhir hamara ya saya na renshe sauti ya Sofia Hassan. Huu munasaba wa mbushirio muhamwema wa nyumeni ya mabalozi ya hezensi mbali na mbali ni mawakala hema kungumanyo ya dunia hunu Komori wala hikiwa ni mhu wa hejumhura azali Asumani. Harume mahadisi ya hao wahadiso jua masuala menji ya njiao harumu mva ujadidisha mishirikiano baina ya Komori na zensi za hao. Le suala la humwano na uwadi wa coronavirus kaljaro bavuni. Ya wakala hema balozi wa hezensi za bonze banu Komori, Anish Mesri, haonesa ihamu no mjitoleo wa hao, ili wanza watange harumwe pula hema endeleo ya Komori. Baada ya wabushiri ya muhamwema, iraisi wa hejumhur, hasisindria haku, hojuma mtini yonvue mishirikiano baina ya Komori na zensi za hao. Hawa venuli ya wajau, ikiasi ilono uwadi wa COVID-19 hunu Komori, nane za jitihadi za hahe ili uwade uo uzimihe banu Komori. Haonesa wajau ihamu ya hahe ya uwana nizitondo za kifujari banu nsiju. Leo akaupara numar kwamba de madiplomati ya wade maambasadeur neze makongomanyo weka ungawe na wandu vanu hauja wabushirie muhamwema ya wambiye kanarifanya hazinro malgre o waderlo nuo da sino muhawavira yardia wapare haku ya kana nganzo yende mbio mjumazila ulihodo muhawundlo nuo mwa 2022 ya kangwa paro watanganya dono wao ili wenenziani ne maendeleo soni ya Komori nomkano mu wa Komori wana no wade bokao dolio huno masiwani asisindia haku harmu maendeleo soni ya henti hatu ile wodo mshinzi president leo yakawa para ya jiawambi Shwabaha wajau rais haweleshea li suala la humkonsi wa taifa wa Komori. Harumai hutba rais etekeleza harumoma na nounu haombo umuhaziwi zili na 22 ukaye ndo maha wadi wa coronavirus ujuzi miha banunsi juu sibahi haini tendo shijou minya isurua ya hensi shizimihe wajau banunsi juu. Ula wanane za habari za homgamati wa harmweshi wanza shandegesha mataifa wa hidhahabu ya rengwa kimagendo vanuriza mbao wanrukume wa hisangwa wa mihononi mwa hifadhi rangu ni masihu ya 15 tarehe 5 ya mwezi wa janvier. Procureur wa Jamhuri Junaid Ali Mohamed halileza harume taarifa habari inu namna za habari zendeleao zetabuhithi za tulanziani hususi habari zinu ziruhusu wandu warambushiwa ya ukanga wa mfereji wabulwa ikao ngotanganyao warumishi wa kila duani haruma za habari zinu. Wajau upande wa ulevi wa kokaini wa parisiwa usikunuo. Procureur Junaid Ali Mohamed habirilia wajau haruma umvaunu narmushidi. Lengo d'or zelengo dorizo 28 ze kilo zayo kilo 49 na grama jana matano o wandu wao warengwa baadhi ya zitabu hisi za fanyishia ihundi haukaya wandu wala ilatido kado handani vala ranzi septembre huja decembre 2021 ila dekado 11 ya hayo ufanyaye operation ila abengi abo bora partager les mais orandisa upuse les investigations comment il est possible ya ukaya wandu abirikado 11 kwa jaonia baada ya fanya les investigations za hatu wandu waishiliwa rihundu ya ukaya vala ila rezo ilo constitué rihundu ngabo madhamana wa aeroport ramadhamana wa hura watiti na madhamana wala duani ikawo ngo ma impliqué harumaze nugo zinu ya ukaya wandu wao wakausaidia umbiro wa hedhabu hiyo wandu wa balwa hujaunu juzi leontwararu waja 11 yekume ngwao ihome zondare wabehwa ni juge d'instruction parce que boya haja ri estime ya ukaya inuti dossier ya hujuari to juge jao change la demo repousse les investigations boa information et juge d'instruction haninkiwa ili ya instruise haruma fait za contrebande na abus de fonction ngabo
infraction ambao intéressé à la fraude. Intéressé à la fraude wao de namru ikao hashangiria harumwa zenongo za hema genro vafanywa perquisition. Harumwe malaho ya wanru wao vahunriha 17,000 € 600. Ngam profite nifanye éclaircissement ili mkinishihe wanru watafautishe pour l'instant. Suala lahe zelengo ne le suala lahe ye poudre. Ikao ndo wanru watuhumu ya ukaya inu poudre ya produit ya bangi. Doka banze lengo ziparihani ha le 28 décembre votasi 6 heures du matin. Ye poudre iparihani ha le 2 janvier. Yani zinti ndongo za parisi wanu wanru wala vala. Shai numba hindu ya parihani ha ne maduanie baadi ya wakahufuye ze bagaji za mru ikauzija hanzia za freti. Njamba kena hukiri haukejajo kiri ke ngabajoka relation. Sha pour l'instant ilo ala jindwa jina. Eke ya he zelengo lija unuma kama retraite ribuwa information nika juge d'instruction ngufanyo tabuyethi. Yabo ngarilindao ya he ye poudre ijeje tena sha dokara ke jaja ina wakati joja ngarjomnikani maelezo ya lade. Kabla ya siku za kifo taarifa habari ndo reje Harmon Kade wa Sport ili unasauka Volcan Club ya Moroni Rungujani wasuli daraja ya pili harmwe klasma ya championa shampira wa mdu daraja ya ngazija zinu baadi ya uhondana na ushinzi usonmo Union Sportive ya Ntaweni ama goli maili kwa zima ushwanzani shampira sha Moroni emakati yaho siku wa 8 wa hezentabu ho Sadri Said. Volcan Club ito ushinzi muhimu mbele mwa chama la Union Sportive la Ntaweni ama goli maidi hamoja ama dangazo la 8 laendelea tuifu mutsanweni. Yaka muhimu de ces 3 points vu que le journée passée rende rushindo à 2-1 donc obligé kana sukwaleo parce que on joue à domicile kabidi réserve dirachete ukai machi ripepare namna ladhimu shayija wakati kaulelo rinjom Tanzania rijali subise ndongo ikao iminye morali ne zinongo hizo sinongo kao lelo zo zamba tengweni manambila akari mratu wengu mru kansi na huno ligol la handa la Volcan loltulwa makazini wamoja na Misbah Kone hamwa libakia la handa ungia hamwa libakia la vidi Union Sportive ya Ntaweni hunu wapara ishwabaha nzia za penalty na hunu walichal goli la kuhinsi wizani sawa sawa harimo imachini. Bezo za kanziro de umanachama walichama la Union Sportive la Ntaweni katika auswatu harimo surface na hunu hakimu katoa kartotoko yonsi harimo halatwini na hazini ya maraiya wanyisi hazifikira wakatika hunu kawaile watata hata isatwa ya uhakimu na hungia harimo dakika 20 za mwiso hunu El Mamoun Ahmed ajuna zina la nanwan ufundi walichama la Volcan hunu hafanya mabadilisho mararu kao ya dungamana na hunu ya jana ya mavuno katika hunu sule na utiatul goli na uva ushinzi tulichama la Volcan. Adversaire direct rakorda sinae rukana punza sawa 13-13 en attendant parce que ngena match de retard aboika muhimu awika ubiji kana multiplier efforts ontipia nori hunre match ya leo parce que c'est un adversaire direct. Ça veut dire karkar match nul leo yabo jokar kana 14-14 dasinao en attendant un match de retard ya hao et quand on a match de retard abo jokar kana 17 abo jokar kaza 4 points et de manera ka multiplier efforts pia sur leo remporter ces 3 points à leo. Ne Volcan Club atuangaza tulengazo la shenda umbele mwa chama la FC Hanzinzi harma ishwanza shamoroni lera za sashenda za jiu. Na haba nuangalizi ndio kaza ukifu ya taarifa habari ndio sheleza kaya madanzima mshinzi ndio kaya himisa ndio kanti unchashino mjonziani wa mashindano ya mpira wa mdu ya hikana bara la Afrika upande wa taifa Salakante washangirizi wa Salakante ya Komor wa ujuma ujipanga ili ujoshangiria hanamna njema ya kipu ya taifa na haba nuangalizi ndio kaza ukifu kabisa taarifa habari makabla sumlahani ndio tekeleza zisoma za hatu ya ikhtilafu ya njia ya makati ndanu wayo marhaba menji.